In Fairy Tail vediamo questi uomini che hanno allo stesso tempo commesso dei terribili crimini e formato, diciamo, il destino delle vita. Perché hai deciso di raccontare questa storia adesso? Потому что инструменты политической работы, инструменты политики не изменились с тех времен. Ответ слишком простой. La risposta è anche fin troppo semplice perché gli strumenti politici non sono cambiati da quel momento lì e di conseguenza non cambia molto. Если не удается договориться, давайте воевать. Cioè, Война все решит. Non riusciamo a metterci d'accordo, facciamo la guerra, perché è la guerra che risolve. Все решит. La guerra che risolve. Солдат, погибнет солдат. Muoiono i soldati e sono per quello. Будут еще солдаты. Ci saranno gli altri. Мальчики не так важны. I ragazzi semplici non sono così importanti come questi grandi personaggi che muoiono. Pazienza. Зачем они нужны-то еще? A cos'altro servono? Carne da cannone. Nel film ho usato anche immagini e video di repertorio per questi leader politici. Un altro regista si sarebbe affidato interamente al digitale. Perché questa scelta? Потому что сохранение целостности характера было задачей этого фильма. Потому что если бы мы очень сильно меняли бы изображение, то мы разрушали бы вот их целостность характера. А этого делать категорически нельзя было. Perché mantenere l'integrità del carattere, per mantenere questa integrità si doveva ricorrere all'immagine originale e la cosa più importante per trasmettere l'integrità del carattere è quella di lasciarlo allo stato puro e categoricamente impossibile farlo in un altro modo. Когда работаешь с историческим материалом, то, конечно, нужна деликатность и осторожность. В первую очередь деликатность и осторожность. Quando si lavora con materiale di repertorio, la prima cosa che serve è la delicatezza. La delicatezza e la seconda è cautela. У меня нет права нанести ущерб моему герою, Non ho каким бы он ни diritto был. di danneggiare il mio eroe, il mio personaggio, qualunque personaggio sia. Non posso danneggiarlo, non ho diritto. Ведь у него нет возможности себя защитить. Non può difendersi. Последнее слово за мной. L'ultima parola è mia. Vorrei chiedervi invece di un altro suo film che quest'anno compie 20 anni, che è Arcadus. Я горжусь тем, что мы этот фильм сделали. Я горжусь тем, что это интернациональное производство. Что там работали не только кинематографисты из России, но и кинематографисты из Германии, Франции. Я горжусь этим фильмом, что нам удалось сделать то, о чем многие-многие годы мечтали кинематографисты в мире, создать фильм без монтажа. Это большое профессиональное достижение. Io sono molto fiero e molto orgoglioso di aver fatto questo film e a distanza di anni mi confermo ancora fiero e orgoglioso di aver fatto questo film perché abbiamo lavorato con un team internazionale e anche di questo sono molto fiera perché hanno lavorato con me le persone dalla Francia, dalla Germania, quindi è stato un team multinazionale e insieme abbiamo dato corpo al sogno di molti cineasti del mondo, fare un film in sequenza unica. Это только кажется, что это сделать просто. Всегда кино сделать непросто, и это тоже было непросто. В общем, это предмет моей гордости, на самом деле. Perché sembra solo che fare un film anche così con sequenza unica è semplice, ma fare un film non è mai semplice e fare un film così non è mai semplice, perciò rimane per me un punto d'orgoglio di averlo realizzato. Questo piano sequenza era un modo molto artistico di fare film. Come vede il cinema contemporaneo? Crede che si sia un po' persa questa форма molto артистика di fare film? Но внимание зрителя все же привлекает сюжет, а не изобразительная культура, потому что разобраться в высокой или изобразительной культуре создан тот или иной фильм, зрителю бывает трудно. Сюжет главное для зрителя, и то, как этот сюжет реализован.
Penso che la cosa più importante rimane comunque non il piano sequenza o gli altri aspetti artistici dell'immagine. Io penso che il soggetto è la cosa più importante per lo spettatore, e quindi è il soggetto che continua ad attirare, il soggetto che rimane la parte più attirante per vedere un film. Сегодня кино технически создать слишком просто, поэтому очень многие вообще не занимаются изобразительной культурой своего произведения. Ничего не стоит сегодня снять кино. Взяли вот камеру такой класс и сняли. И говорят, что не сняли кино. Поэтому то, что дается просто, дешево и стоит. Siccome oggi il progresso tecnico permette di realizzare un film con minimo dei mezzi, a differenza da ieri, questo secondo me è la cosa più becera, perché chiunque può prendere un telefono, impostarlo e poi affermare di aver fatto un film. Quindi con sviluppo di mezzi tecnici paradossalmente la parte visuale viene meno studiata, meno rappresentata. Vorrei chiedere se ci sono dei registi che lui considera un po' dei maestri. Ну, я думаю, что это, конечно, Александр Довженко, это, конечно, из современных режиссеров, это, конечно, Виктор Косаковский, который является выдающимся, на мой взгляд, кинорежиссером. Ну, режиссеров художественного профиля много, я не хочу никого сейчас обманывать. Но вот я назову две эти фамилии, то, что вот я сейчас у меня в голове это прозвучало. Innanzitutto il grande regista ucraino degli anni 30 Dovzhenko, che senz'altro rimane insuperabile e insuperato e che mi ispira anche per la sua bravura. Se parliamo di giorno d'oggi, da contemporaneità, ritengo un regista eccezionale Viktor Kosakovsky, che veramente suscita la mia grande ammirazione. Per dire se trovo gli altri interessanti, non lo so, dovrei pensarci senza offendere nessuno, così a caldo i primi due nomi che mi vengono sono questi.